بسم الله الرحمن الرحيم. Yan supportante biasa supportante bentaya atau gini habis ni bagi pas kecil bentaya itu tenang Islamian biar street pasal kecil bagi aku nak berserahin asal itu kita kan kami matak na biar kawa berhaji so haji itu berserahan lebih karena pintu apa nampak kita gini pintu kita tahu apa pasti kelihatan lebih diberikan bagi sesuatu ni na sebuti sa penunan sa amin pekir ang kandagaan na walang jinigaan na mga madaling kiro siya tibisara sebenarnya dia alhamdulillah nak bagi tibisukuran tibisrat di subjek terdibutuin dan panagnan tibis sebenarnya aku menang tibisrat di pasal rukun haji dembuat tibisrat di dan ini pasal rukun dok wajib insya tibisrat di sunat lain iya rusab sesuai nak sunatin kau dah berserahin bang sunat tambahan tenbi nak kira kita tinan yang berdua mana malah sesuai najib yang lepas sama kita asal pahala menjahit bang kita nang tebi sesuai bang rukun dok wajib le itu sesuai asal itu tebi sesuai pehil tebi atau sesuai tebi bang dah dapat asal yang pengajian tebi jadi tebi nabagi ini sebagai kajian mula-mula yang pinawatan bi yang sesuai pinik rukun duk wajib yang pergi bang niat lah ye berdoa bang rukun yang ye terima kajian pergi bang wajib nak aku nanti berseratan bi nak semua aja kesinte yang bermulta atau pergi yang bangun sama yang makin sah kajian itu terus pesuno kita bi si besar awal supatan bi dan ini pasal maghaji dan suai pail si kita bi bang ina rukunin dok bang ina wajibin begitu si ini bang delan peksinatin bi dok bang delan yang harga itu sin kehargaan ne asal mehje mana malin si dua ini ubus si rukun dok wajib pekbidan ne biar bang wajib bang rukun ko tibisrahin ne bang rukun kita hinang tibi kecin ke manjari ga tinima tinan kecin tibi so hinang balik bagi bang wajib bang dia talanggal tibi atau wania adu sesamanya tinang tibi awe ga tinang tibi tinima kecin suwe kita megmuta megmuta bikidan den so bang rukun ga yang mencari sungguh gua ini nang balik yang si tahun balik mengaji bang lu lagi semakka ubus anu dan pe bang lu lagi dia mencari bang ke tembus duit ke mana hinang le pitemo pergi iri pengat desa pusame enggak so tembus no sungguh gua nak bunda bang hinang le agak etilen tu wa suwe ke mengaji balik si tekari bang rukun te hinang ten di mangga hinang ten nak ko te bisarat di si manamean al-ihramu min al-miqat rukun. Yan dia kurang bisa sebagai bisradam beku itu sembahyang. Sumian kita bi makin keenan bang binisara pas sembahyang nambahayang. Atau sumian kita bi keenan bian awe nambahayang bang sewaktu tibi nambahayang samian. Bian us bisrahin tampal sembahayangin makin keenan nambahayang atau dalam sembahayang manambahayangin sumigawa pinne sembahayangin bang kilukahan na duk takbir ubus sinalam bang inubus duk salam nubus bisan duk kau magniat nambahayang bang gepe kau bakatakbir gepe kau kaya nambahayang bang saya bagi bisrahin ini muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim sembayangin bisa melihat kalau kita benar nambayang luhur atau rabang Jumat nambayang so dia kita yang takbir dia juga kena nambayang na demikian maghaji sumian kita keenan etinan mangkin umasek
atau ngehinang inenan maghaji. Antat sudah kita antat keenan maghaji atau ngehinang nene si yan pasal rukun maghaji lay nak na amban ini al-ihramu min al-miqat. Ini al-ihram min al-miqat. Us yan bisrata ibalik ihramin alus miqat etin ay megri abag ihram pena bal miqat bisrali. Nus ini bisra Arab. Ihramin bang sim bisratu ihram min al-miqat bisra Arab. Us bang siyakan yene penne megniat keo lesi miqat etin maghaji. Nus lesinin lesi miqat de parkala inangin. Bang lugit Kaisa rukun keruwe wajib. Ubus inggahin lai rukunin, inggahin lai wajibin. Rukunin lai yene megniat lay. Iyan. Antak beli ambat liqat. Ambaran mandikit ipasek. Iyan niatin. Ubus wajibin. Yene megganti semek, megesek semek lay. Iyan wajibin. Antak iyan lesi miqat. Iyan lusi miqat dua perkala. Tinangten. Dane pwede sa din, nulay may sunat, pwede mandi, magperpike, may nambahayang likali, binisara sila sa asal ni ilutes may. Iyan, bisan kita nga makapandi. Bisan kita bigay makapandal lusimita. Bisan kita bigay makasamang si masit sa amin, gana problema niyan, sunat, sabi sunat iyan. So, important din dua parkala lay medyahin. Kaysa, yan ang magniat lay, lesimitat, keruwe, yan ay magganti sa meklay lesimikat. Yan rukunin duk yan wajibin. Ubus rukunin. Rukun lesiwa niyatin ene yan lesimikat ene pegniatan atang lesimikat. Ubus kuingge pegniatan bi. Kuingge pegniatan bi. Ini mangkin kau keenan ng bahayang suwe kau ngalebo takbiratul ihram. Suwe palabo, suwe te bisrano, lebo bang sibisas pasambayang, suwe te bisrano, talapalo ere Allahu Akbar lay, pasambayang. Peke bang haji, sumiyan kau mangkin keenan, paasek na maghaji atau maghaji. Suwe kau megniat atau suwe ne, lebo anu lapal ene pekejinon. Ine lapal pekejin. Ine lapal pekejin. Ubus lapal pekejin lay, nene kita atas telu perkala lai. Ene ko ete bisratan bi niatin lai telu perkala. Ike manjari. Ge manjari di ila urman pekele-kele ko si Barnabas tu si Nurul si Nurul si Kabak anu. Ge manjari pinagsaget-saget magsaget imbalit ang magniat ke utamat to tipisi anu tipisi ifrad. Atau magniat ke umian tamat to tipisi qiran. Atau saya nak kena terserah misalnya tidak gana lay ketamanan lugit. Nasmahakan nakita pihu hakan nakita niat niqat sinara niqatin gay mencari kita pas dalam maka sementara gay etinan kita kepegihram las niqat ubus duk kepegiat bila niqat duk kepegiat isem las niqat ubus las niqat la inaswit ini gay bang inek haji tanbi ubus inin pinipinian kita bihatin el-ihram. Niyatin ini mag-ihram na simikat. Ubus, daywan ihramin telu parkala. Iniyatan telu parkala. Kau na mene lai. Kung tabi sarata nagbalik-balik sa amin. Kaysa hajiin, ihramin, iniyatan di bang kita maghaji, magtamatu sa amin. Bang pin na magkiran. Bang pin sa mag-iprad. Gaya kau mencari piu maghaji, gaya tabi teniat nuere telu parkala ini. Dembu amba. Gaya mencari penekuin kita lukai. Gaya mencari. Sumegua bang kau maghaji asal dembu haji en. Gaya mencari. Sumegua bang kau maghaji dembu haji mene ne kau lahi. Mene ne kau lahi. Bibor dehelu amban pamasanu ene mian takbir le bang sembahyangin. Bang takbir nun iprad, yemen takbir sewaktu kau nakbir iprad aja. Bagi bang takbir nun tamatu sewaktu kau nakbir lesimikat tamatu. Bang takbir nun upama bian ini rebualai, kiran sewaktu kau nakbir lesi iprad si mikat kiran aja. Dia mencari. Upama piu kita menghaji ne upama magdairhai, pwede menghaji ko. Na supaya amman tamato na amman kiran amman iprad ne paasik na sama sampai pinaw kusara pa ka kepegniya.
kakipet niya. Ubus bagi pinain ni ero kaya lihat bagi pinain bagi gantisan magdalo sa amin. Pero maghaji. Na wala si mikat lahi. Patabra kita paasik nagdelem haji na ang haji le si mikat. Diban si Makkah peskat ngai. Sebelum si mikat iyan ang magniat le. Iyan ang magniat le. Kiramin niat. Nasa ini so bagi enu tibelai. Sebab binik tabi niat ten bilai niaan. Bang magiprat niatan iprat haja. Bang tamatu haja bang kiran tamatu akiran ubus antag pegniatan tenbi hetin pesikan tenbi lesimitat dia mencari puas na berdikat ubus balik kita pisi telu niat le pegi mehejahin pisi mehejahin pisi mehejahin tagnatak pinaghaja rukun pinaghaja rukun megniat le nubus bang tamatu kuingin pegniat tenbi niat temetuin, kecibak temetuin. Bang kiran kuingin pegniat tenbi bang kita menghaji kiran. Duk pinik duk kita uhan Allah. Anak Allah salah kita uhan wa resmi asas sedara sikit wa resamian wa mian Allah Taala Rasul Muhammad SAW sayyid. Umus si bang ifrad kuingin pegniat temes ifradin. Bang ifrad menghaji kita ni. Dengan jiprat, lesimitat, ini takbir tenbi bang dalam sembahyangin. Iya. Paglawak niat tenbi ini pasik ni kau dalam takbir, bagus kau nakbir, pasik dalam sembahyang. Bangus ni kau demikian magniat, si maghaji, itu laus ni kau sembahyang nakbir, ia men takbir dulu, men takbir dulu. Numus, dumeko sembahyangin Allahu Akbar, ini takbir lah ini niat sembahyang. Sumegua suwe pehil lu terlumihan. Kaisa tamatu. Kuingge niatan bis tamatu. Pegniat bis tamatu. Bang ne ko maghaji haji tamatu. Inne Allahumma labbaika. Allahumma labbaika irin takbiri. Bang si waktu na tabassa wa rupina Allahumma labbaika yayan takbir kan bang sembahyang Allahu Akbar. Bang si haji Allahumma labbaika ini takbir. Si waktu kau makabasa Allahumma labbaika ini takbir nun si haji. Bagi bang sembahyang Allahu Akbar ini takbir nun sembahyang. Bang si haji Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Iyan haji tamattu'i. Bang baba tabassaru na inin talapalo na miyan yayan takbir nun bang sembahyang abang si haji. Ini yan. Lubos puas iyan. Bang magkabasa na ikaw niyan. Erwin asal. Kailanganin si ikaw niyan, men niyan nun. Ubus, si sembahyang, kay makasari niyatin, pinde, niyan, pinagawa, dialam, binistarar nila. Pinanambahayan ko usalli para dhuhri arba rakaatin mustaqbil al-qiblat di adaan para inigat isat ko inat lay Allahu Akbar sayen hello ge makasari bid'ah gatin saraw ang nabi sayen tegbito si haji so nan ikhtilaf siya ge makasari bangge binasa nukdel niya ge makasari niyatin ge makasari sumegwa binasa bisan gete kaya sewe no sumegua asal bang tak dapat sewe bisa no si barang-barang sa iyan bang si haji ini ye binne Allahumma labbaika le ini hat mulai so ini sa magpain salgai sumegua piyo kita kay kan si Makkah kay magaji si Makkah gain ni kay mo sa pagrat azib lagi tibi andang duya na salwakas na terlai binisraten bi ina bisara nagkutukutuhin gada na bisara may dunyahin sa amin, ano sa amin. Gani sumagawa, piyo kita natajib, inihinang tinbi, pili magtalbiya. Sinugpatan na yan. Sinugpatan na yan, talbiya, labbay, niyan, tibilay, labbay ka Allah, malabay, sampay, mabitasaram sa amin, manggin binek at talbiyahin. Yan magkazari, nagbisana inarukini sa amin, uwas ang banmikat, uwas tabassano na pin, Allahumma labbay ka hajjan, at Allahumma labbaika umratan mutamatti'an bil hajj. Allahumma labbaika hajjan umratan wa hajjan samian ini paltalure. Ubus kagatasil kita lubengan ne.
kami makasari binekat Nabi Saramian sampai makin makasari binekat bangkit tipasi berjalan Masjidil Haram magtawab. Pagtawab teh, pwede hindi kita magkini, may Misrael niyan labay talbihan. Pasi kita berjalan Masjidil Haram magtawab ikip sa amin. Ini kan tak bilis tawab le, ini biasa magzikir ini sa malai ini biasa. So bangga ipe, kami amban mikat, abra mikat, hinang nun. Hinang nun sa amin pang tamang makasandal kayo. Tinen pinapales mag dus na tazid sa mga tahin sa amin at tabiani. Diyan. Balik kita bisa niyatin. Yemen niyatin. Bang kita ni si Lucy Mikat. Yan inenan na kita maghaji, pasik na maghaji, sumaguwa ito magniyat. O yung ginat nun, si ina niyatan nun kan lupar kalam yan. Bangka magtamat to, naman niyatin. Ilaba nun, Allahumma labbaika. Umratam mutamatti'an biha ila al-hajj. Haji tamattu'in. Eminat tamattu. Tamattu kyo. Ubus, daro kita pasok bang ini puing ini haji bang singi, ini repen hinang haji tamattu'in. Ubus dagay. Pensimo ni ada pwede sa pagtamattu, ako pwede magkiran ko. Ako pwede magkiran ko. Okay, makasari. Depende sa kita. Depende pwede we. Dan buat jamaah kita bersama pwede pwede magtamattu. Kunut kami sa ako baik. Bisa untuk kita le magdambu sa ano sa amin. So depende sa kinabayan TV. Depende sa kinabayan TV. Sumegua mian pagtek kapan lu si mata nagseti paghinangin. Bang tamattuin, lumay ko paghinang kiran. Bang kiran lumay ko paghinang iprad sa amin. Nangkan sa iyan. Sige man sari mian magdambu ini tandaan magbida kasi magbida sa siya. Magbida sa paghinangin sa amin. Nih. Yaman tamattuin. Ubus si karuwe tamangan do ko sa mo bang kuinge bang ko mo maghaji maghaji teran bang ine niat no masingi pagniat no kirana dia tamattu labbaik Allahumma labbaik umratan mutamatti'an biha ila al-hajj siap tamattu semua isap pinu get tamattu pikiran ko. Kirani na buwa na ihram na. Sige lapan na piyo ko. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik umratan wa hajjan. hajjan. Nagbida. Si pagbasa ba nagbida na Allahumma labbaik umratan wa hajjan. Haji kiran. Pagkatamattu Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Ito magsiddi. Nobus, pensisirul. Yun ikaw kaatuan magtamattu, luksemu kiran, ako sa pensisirul, pensisirams. Diya ko mag-ano. Pag hotel lo, so ito hotel kita lungan, hindi mo zaman, lakad kami kayo manuli. So, ano ko sa ini jerembuak menembuak Magipran ko sa pili sa amin. Magipran ko sa. Piyong ko rams, piyong ko sa sirul, bang suwakti ko maghaji, magipran, dan bang ini sa yene niat haji ipranin. Pinakamuran Allahumma labbaika subhanahu hajja erwin. Pinatuhan ko, maghaji ko sa pili ini, ako maghaji ng buwa sa amin. Kagedulay, tamattuin. Silangan momentade, tewono due, diyan nag-umrah ka udahelo, silangan no bisa makali, gusto mag-umrah, berehen kayo, magluwas badyo, magluwas pantalo, magluwas, hiram nulay, baka sinasap sumikat ubus bakas magunting kayo, ubus pigo sa luma, ito may duelo pa sa amin, magkatujo rapat, na makasari ka magganti, sembik sa amin. Bangko tamatto. Ubus, paghanggan na walong bengi batain, na yung tarwiya pa yung tarwiya na yung mina, tujumina, na mga kinagasa, antangan ka ni Kalusi magkapreheng, magasikiram ni kabalik. Magasikiram ni kabalik, bakas inasak ko sumikat, kaya ko sa upis sumikat, balik, ubus niyan, ubus, ini ihram tujusi ini ihram tujusi menghaji ini. Ini tamattu.
ubus kiranin tebono maghaji keo meg-umrah keo tebono meg-umrah keo ubus duk maghaji bisa baru bagian umian kwedu meg ini be kwedu magtimatumian tebo keo meg-umrah keo ubus magtamat ini be ikule pasti besar aku meg-umrah pe ubus maghaji kwedu masih bisa tematumian sumagawa ini berbeda lain Kita masalah bagi ha pegdinda pegdinda kita masalah di beglos ihram kita mengai beglos ihram mian pegdinda selamat untuk inuin si dekranin ubus bisa buat hinapusan ifrat le simitat pinku pagisiru ruk simu magajitamat ni si kiran aku magajiprat ko ini haji kun pinku Allahumma labbaika hajja ermian niatin Allahumma labbaika hajja ubus haji iprarin mian kiranin bagtawab ni sabi bagtawab ni sab ko tabattu mian ubus mian magsain ni sab ko istamattu lay ubus haji bibidan pe ubus ge perge maganu ge megluas ihram agad na ene ulay pege ifrat Pada jiprat aku amban mitat ini men takbir kun Allahumma labbaika hajja ubus PPL lo ne banggepe ko diretso si ano si Arabat atau katakan tagurun Makkah pete mesem PPL lo ne man kita ano bagi ihram ni kabitu amban mitat ge ko makasani begluas ihram si waktu ko makatakbir ne Pino na orang Makkah, pino na orang Medina sa amin ng Makkah, so ka natin hinang no ina-ine. Dan natin hinang no ina-ine, gay ka umanjari may kluwas ihram, sampay gay ka umawot si 10 bahagi bata, may kiukup si Arabat, duk may miyan ustala ang manarapat, balik to Jumina, may kitibag, duk may kipeg tukong. May kihirang na kiyaw, talong ginis, kaysa ukup si Arabat, Kerue mekepek ni makanya si jamrat seminale ubus bagus di magtukong na kayo makazari ni kayo magluwas era iprarin sumagawa gepe mian gape pite pe anu elorabatin advance kilo lang Makkah de hello buit prad niat nun dede ko semme kamban mikat tiye pem bahagi ne luwa ne kedo hello telo hello bisa pagen mana si kisa gompuel leo dia ko makazari magintihram Kaya masa diganti pantalon, si waktu ka bagas mikanak bin takbir tamatu at takbir ifrad si mikat. Banggay ko tapole ang panmakta at tapole ang panarapat tujumina tuju aw ubus la ini bagubus magtukol si ano pagubus miyan magke magkasari miyan ini magkasari meg luas ihram sa miyan at pagganti ihram. Usaya ini pagbidanan ifradin gana hininang pesong ng tuju Makkah. Sumegua upama kau lumamay amban Masjidil Haram magtawab makasari magtawab kau makasari sumegua dumari tawab pen umrah dumen tawab haji sumegua tawab sunnat sikau kadalik ada kata kadalik gapala lay ini tinang ubas pa magjil gabe kaniya magtawab kau iran depende tawaful qudum itu kesebab kabang pasek dalam Masjidil Haram kemon ke masjid yang kita magkasari pasek masjid bang nak kita tahiyatul masjid saya jadi bang Masjidil Haram sumian kampiyo dalam Masjidil Haram kaya magkasari ng bayang tahiyatul masjid kaya pagbidaan niyan amban masjid amban kemon ke masjid ng Masjidil Haram bang tagna kaya pen pasek tagna mo pasek tu tagna hatin masik dalam Makkah gejo hinanun magkasari domingo ke masjid metuin sa amin ini Siriarin si Pilipinas sa amin pag-isip ko nabang tahiyatul masjid 2 rekat na ay sumagawa ini hinanun bang si Masjidil Haram gejo magkasari ng bahayang tahiyatul masjid dan sumeke magtawab ini tawab kudumlay bang pikaw si Makkah maghaji bang ifrad inunun binunun pasok kay magdalam Makkah magdalam Masjidil Haram magtawab dumani ang tawab kan ale koneksyon na dok siya Chile
Enggak dia tawaf kudum atau tawaf ibarat aja sih tujuh Allah Subhanahu wa taala sikau samian. Mengmarasi ini ketika tapi dalam bahasa Arab samian. Iya, tawaful kudum. Umus balik kita bisa dua ni. Bag ifrad kan ini na. Coba tapi kam dalam Makkah magtawaf pang kada problemanya. So na jika magsai. Kada magsai kana agak lay. Gani ini dengan alay no ni. Magtawaf ibarat dia. Umus bagus niyan. Kaya makasari kaya kita makasari magluwas ihram dalay samantara kaya ubus ang arapat sampai bisimila sampai nibag magtukong sa amin. Balik kita bisa bato. Ayo, tunggu. Nakakatawa sa upama. Terus sa upama. Ihram dari mencari sebiante. Makasari. So, demo ini makasari. Makasari ginantian subige ginantian ihram dok pagkis ihram. Dumen hetinen ginantian dok pantalon. Libais dok pantalon ano. Dok ini dok buaya. Yes, dok diesel. Dumain. Atau t-shirt yang lumayan. So ihram dok pagkis ihram makasari. Dok banggani apa ente ano, banggani apa ente pebelino, banglege ne makasari degdakan udang buaya degdakan. Ubus banggana penung samian akar ni sabdang buhay magto makin tepi do buhay degdakan udang buhay saya. Makasari bangni alu magpay pinain samian kay makasari nentian atawa inang ano luri sa Pedro sa Pilipinas yan ada ba ada luto betul na dakam problema yan kay makasari. Allah Subhanahu wa taala hap tamanan listen kinabayaan nin asal mahabil naman sa amin. Gema kazari, dakam nut sime, dakitem kazari nut sime. Len gema kazari ke bukit ihram yun ke lu bewan gene ini tagaru samian ilu ne ke dai. Kazari gene tiat ihram itu pus ihram. Balik kita pus tamattu. Magta bang haji min tamattu tagna magdemak ka kayo magtawa. Ini tawaf lay asal wajib isikau tawaf rukun ini tawaf takna le tawaf ini isi umrahin. Bagus ke magtawaf ubus pasik ke magdalam begsayan bagsay. Iyan agege manjari ke hinam numian bagi sebab umrah ini isu umrah samian. Bagus ke magsay us magtawaf us bagsay peluas ke amban marwah megan tukung lebihan hajja koknun lebih raja adat etin nar dah usul lebih dengan tayan si yang tukung sile. Tapi kubus megluas ihram kau. Kubus megluas kau luas ihram samia. Kubus begitu semek zari. Bagangkan naik buat serat menu walau bagi batai bagai sepai. Pisi kiran masih dapat tuin. Pisi kiran magtawab. Magtawab. Suai kau magtawab bagi hitap Ibrahim. Yan to umrah. Tumat bersih po. Pagbidaan duk tamat. Duk ismi pagbidaan duk ifrad. Ikaw magtawab tawab umrah yan. Kirani. Pag maghaji ka duk magin. Umus depende si kau. Bangus kau magtawab baya kau magsay kaw. Sumegua banggay kau baya magsay. Dapat ang magsay kayo. Kailan na magsay ka na problema na. Garwian perimbulihon lebih sehingga. Sumegua bangupanga kaus kau magtawab apin no. Biar pare kamasakun kibang haji teken kusamian perheluk utap kwanda. Okay. Pegus kau magtawab magsay kau. Kiran magsay kau. Naus magsay magtawab magsay ubus sa samian. Ubus taka kay magkasari magluwas siya. Akante walong bagi batain sa Arapatin ubus sampai bisimila. Ubus amban Arapat, ubus amban Mina, ubus tujumak kabalik, danay kayo magtawab balik, ini. Danay kayo magsai balik, ini namun sapi magtawab balik, tawab si hajiin. Tawab dahil lulay, tawab si umrahin, pagi tawab imian pagi tawab dembuliin, yan tawab si hajiin, umus pagi magsayin, pagi bakas ni ko kapag say dahil lu, gani ko magsay balik, gani ko magsay, dembuah hadja sa inin. Sumegua, bangga kita kapag say balik, dahil lu amman kapiti bisa rapat, namakin kayo magsay,
us kau magtawab tawabul ipada, ubus magtawab kau tawab sa jini sa samian. Amen. Magtawab kau ubus magsay tawab si tawab sa jin dugi sa isi jin samian. Klaro sa yan. Pagbidanan si tamatu duk si kiran. Binas si tamatu duk si kiran. Ubus pisi ifrat. Pisi ifrat. Laku itu bisa mandiri haran dekat dia. Ubus niyan iprarin ko itu bisa ramian. Ang manarapat hello tagnatak nang hilang iprarin. Ang manarapat inukup sa rapat. Ubus ang banbag ihram bisa rapat, ubus, pisimina, mengeluntal lene, ubus, magtukong lay, ubus, pinagsusunod na hinang lay, tujumak ka, makin magtawab, ubus, makin magsai, ubus, makin magtukong ato sa isiman, ininipin ubus, hinang. Manarapat, tujumina, etinen, hinang na sinang simnalay, ubus, magtukong na kalay, ubus, tujumak ka, magtawab, ubus meg magsay. Ubus si anyway. Si biyan haji bang haji prat. Balik ni tepisi Bisra Tagali. Ini pepek bidaan tamatu duk ifrat duk kiran. Tamatuin pepek bidaan tagna si semek sa aming makazari. Si keru si kiran mian ge makazari bang istematuin us ko magumra makazari ke magluwas magdisembek ubus pagyabang si kiran ge makazari si prat ge makazari demikian mian suada ubus kecil ubus niya ni sa pag dembuan iprarin balik ini tamatuin baik bukiran ini sumegua keu naghadi saling bang haji nun tamatu dukiran sumegua wajib asal sikau sumay kau hatin maghadiah hadiah maghadi dumbay kami ubus pagi bang kiran pagbidanan iprad dokter tamatu gaania gaania yan ini bisa gana hadine bang kau iprad haji nun samian bang iprad haji nun samian ubus niya perempuan story sa yan pinain iprat bangkaw makapagtawapul kudum umos makapagsay kayo pwede sa badji kiran niya pagbalik kayo amban ini yan tamat amban arapat lay hinangun ng buwa sa magtawap pwede usni kayo magtawap abagsay hello amban ini si pagkatikan Nasubay, dia mencari abang aku bang ipran kita ni, bagi sa pinakemura ni, makin kita bagi ng kemon, puas na manarapat, dok kita bagi anu ini sabihan, ubus manarapat, ukuplay, ubus sa ukuplay, ubus semina, magtukong na, ubus makin magtawap, ubus makin magsay sa amin, makin magsay siya. Ubus, yan umaya pinte, pagpindaan inu. Ubus, hadi bisa rawat TV bian dia pen hadi duk nia bian udhiyah duk nia bian dam nia dam na ko di bisa to Islamian Islamian hadihin yan pinain sunumbai kita bi kambing bang niaten bi magtamatu atau kiran ke kita menjadi penggenumbikan di Lusi Makkah. Lusi Makkah atau Sidina tergantung kembingin. Pergi abang tambang kiran gak dia, abang iprad gak dia hadin. Ubus ni apinain mian hadin. Ubus dia ni isap pene ini pidiah. Ini pidiahin yene bang kita makalanggal si waktu kita lebih ramnya alai mahzurat wa iram batal tinang kesamian yang suai kau begini megpidia atau ada bang kau makata langgal wajib suai kau megpidia anta kini nang pidiahin kau bisa mencari sumegua si Makkah sinumbai pidiale mikembigle suai si Makkah duk si minasamian ubus niat membuat pilihan udhiyah atau kurban
Nairin gania lai konektawan ne. Kada lai itin mian konektawan na si haji kemon manusia dalam dunia bang nia lai itin bang antakan dengan umbai si waktu yan si mian waktu pagsumbai lai enam sempurna yang mata lai antakan kemon manusia dalam dunia bang mekegesin numbai kambing enen udhiyah atau kurban. Duman subuh si haji, duman subuh si tamattu, si kiran, duman si ini, sumekuha niyan antakan dunya sumbi ini, akan ding na antakan tagialat, duman tu si makazari. Makazari. Namus, kemeliin lu si kita man pagkajian sampai kuwait ure haji sige-sige. Wallahu alam bang wene gay pakaleme. Enun samihan, yene pasal maghaji tamattu buke. Lu si kita maghaji na asa tamattu duke kanu pagkajian sampai tegel tu. Pinde enuhin pangwene ke piniano tego be mula-mula sehden fege importante lu sa magkano so isganin gene kita nusun se ke ulamanin be ulaman lay mas na sa sisi seminar din ako bagasal tanu kung lay sisi se pasak seminarin sikit debi kifate ko kemon sumegwa bisan pasay ke seminar me se me ulamanin asal suwetat se umbul dan buah mitentu enu ne me se me gaji bagdi se enu pege se ka ba taon na magajiin Sumaytad asa akahande. Ina muna mo alutak na kapasita pito kamali na siya pasal nagutiya. Gape bulan haji nagsumbay na siya ang kambing ato na nesa na nagpinisumbian mo kambing to basa sa jita matulog sa jikiran. Idem buwa kaya makasari. Kamali ini. Gape. Ini kamalin gape na pito sa amihan. Kamali ini. Kamali ini. Pagdek ka to. Kaya kita hati magsikipig niyatin. Bang inagan kasi o besirin sa amin temetuin sa amin yan lenuin suwe wallahu a'lam. Kaya basta duman haji kita bitabi amin mian bang ni akan magiti matambag se ko indama ko isikibut sa amin yan pinipeke eka 200,000 sin eka utong ko sa amin o inapas din sin haja. Bang si may kamutan yan amay taabot si ilaw kiamat mas'ul tetilaw kita bitetilaw kita kau penhutanin kemudian haja, wah haja hinang, haja itu orang cilik sabian enggak, dulu buahin piu, jadi dan tahun 2 tahun 3 tahun sampai pai dari sepekusahan penipuan nasi dan supaya haja, mereka kita masih haram tepakat di sabian pekubus, ngasih penhutanin kau bertua kembali pekenangin, tetiau kita bicara syahadat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita berusaha, semua gua asal lebayan supaya Nuno biar begitu Israel supaya tuan nu ete be jemaah sampai ke sana gini ini kita tuan tersamia nah tu selalu sekite dia pasal kembali ini kurban nasan dengai pilih sesahin tapi no pensiun oke berkurban dengan tu pegawai itu pegawai tu nagulang naman pegawai 500 tutorial pensiun lalu ini pengelai be telungi buru kembali dan buah lain sana bang magsumi itu bang pinako pa sampai sa ako na ko nalimhan sa kulang na tingin kulang na dito siwin limeto sila sa amin limeto sila limengi wala kulang na sa amin tukunan nani de pinuna sa andam ni kitawhan ne nasumi akad det abot siya ng kiamat antak sino masulit siya kaya mo diman basta-basta pagsay may kibungga sa Islam diman basta-basta kante kapege awe mura kita piu bang nak kapital tabi ko bekam sa amin mo kita pinag magsaya kita bi nak kapital tabi 500,000 bege do kita aman custom ay na aman jamaah ko ito 200,000 at 300,000 sa amin para aram nguntung kita 200,000 gusto mo pa 200,000 daw tutor bisa amin mura magkiusaha kita man magkarahan kita bi sumegua tabot jelo kiamat we ga to anu jamaah ron kao pengintaran niya ini haji temetuin ini haji kiranin ini haji ifradin weda ako nagkurban lasi silimitan si Omar si Anu sa amin buto pagkurban hadihin Baghdad to si Makkah to si Madina sa bisan si Madina bisan si Riyadh si Saudi Arabia gay lasi Makkah si Mina bang dan hadi do si tamato si kran laipin inubani hit sa iyan ikamali nasubinin asal haji tamanan haji mas'uliyah tetawat siya kiamat bang si yang kita duman haji sini dotan sa iyan so aja pikir-pikir sa amin Lumus ini hajin terlalu penek di sekitar. Penek sekitar ini dia si kedua rukun, beli serat tapi tempuh rukun pasal ihram, pasal ihram dia. Kewan beli seramian, petut si ihram dia, pasal niat. Bang nebi tikipek niat, pinik niat ni, telu, niatin, niat pang magtimetuin tamatu ni tigo samian lapal ni samian takbir nan.
bagi bang magkiranin ka sa amin, kiranin sa amin hinangnen, bang temet bang dipranin sa amin, nilapalin sa amin hinangnen, ubus emen siniyat men kayo misaramian. Kaya dua hukum sa harapan. Pinakahaja na rukun, rukun, amban kayo mo rukun, awe rukun sa kedua, sa harapan. Hindi, amban kayo mo rukun haji. Pinakahaja, bisan penyan, pinakahaja rukun sa harapan, hukum sa harapan. Butandaanin to. Ya, tandaanin. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Mangkit kau keenan haji, bekas haji, bang bekas tirilai kau mengarap hukum sa harapan. Banggere kau tapi hukum sa harapan. Bisa kau magniat bekas udah cerita, ikaw keenan haji. Bagi kau keenan haji. So kau al-hajju Arafah, pekerjaan keenan kau haji, so kau hukum sa harapan samia. Iyan lai bang delan silin, lai kau kesilan, bekas haji kau tuju Allah subhanahu wa taala, le bang tapi kau hukum sa harapan. Nah ini demikian lu di sa harapan samian, lu ni gitu, kekuapanin samian, na lu ni, lumayan pepiuhan tenbi mian pergi ku itu, mian pergi tagna, mian sana kita misal gene kita bisa kan kaya mana, na lumayan pe situasi lumayan pe ku itu teknologi samian ku itu enggak ada ni, besenia ane cellphone lu, GPKO mararahi lumengan bangga laptop lu samian. Biasanya ada laptop tu, dia peko marahi lumengan bangga ini berbuat solusi laptop dia. iPad dia. Wala si tel lu samian. Nai, ada kala bang cellphone durang buat itu cellphone S5 na kuito, kalinya kuituhin. Na diki pe, kira pe. Saya pesunin saya jada ni ko may iPad, saya iPad kuito, saya jada. Tak ini tahap. Umus na hajaje pe, sope na ini nonon. Duman pinonon piu me anu samian yang bakun laptop ni. Tel lu magtambak. Tapi pagbayag na pagpersidams na diki SPmin kulang pagta miniti kita sa. Lu syara pa ring deh. Syara pa di ring deh samian. Pagpersidam kulang pinne siguro. Iluka idem buay ni de buay. Iluka iPad ya, iPad ya, iluka. Pagka sinam kulang ni sa pinametuhin na ilugan ni rembuay ni laptopin sa amin na ko sini na sa amin ko projector na sa amin dyan nalain ni kayo siya rapa pa sa bigyan siya rapa sa haji na rukun haji kayo man luwa ni sa amin malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bisa na sa amin ini ubos tenangon na si bigyan sa amin lumag kitiriwan ko ito sa amin ini tenang tibibigyan mo na sa amin haji lumay kitiriwan sumigo alu kau, dah ni. Banggere kau hati ni dua raja nagjikir bangtek ka sampai. Kita kau pinin. Lu magdunda sa amin lu magpata magano mag-apel lu data puno. Data puno ini data puno. Namira nulay. Rahmali pinapupulay. Bangtek kau melabo alas manulu murtad. Desa maghaji kau murtad pengerusi pagdaran mo sa amin tayo. Rasul enggak, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak tak besar enggak tak gaya tak pandai pirata punumian enggak. Nang enggak tak pandai pirata punumian. Nah kita ni, jadi apa kita kau memang kita pandai pirata punusamia. Nah bang kau lumasuk pirata punu begitu hati punu ini sampai itu mati murtad bisa sebagai cia. Enggak ada apa pun sebagai samia. Jadi bahasa ini pilihan lagi. Dua peri dengan dua sampai mana cuma dua duka penaman sidam bagi lebih habis sampai duk tanu pilihan empat sama kamera sampai. Ini kedua tembilai. Gimana kasari? Cuma lu usaha rapat, ekinen pereheng. Karena inang sedih, pereheng kau jangan tenukupin pereheng sampean. Demikian seperti gini kau bisa, gini kau bisa. Piu mangan bisara, suai lumen bisara untuk tempat asas. Puasa mana bisara si hatinan pergi. Cuma Erwin dulu ke kompanya lu, suai menjikir ketujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kau menjikir, mau kita nak dapat gini kau itu asal wallahualam. Bisa dan saing di asal kekan kekurangan nampan manusia aku itu pengusap dikit-dikit boleh bab ni simbel kesimpelan kebuhatan semua bang laptop duk may laptop kini dia usah bisa namano kayak ampat belusan pen no isal pun saman kayak simbel sih pengusap dikit-dikit saman kayak no saman baik punya saya Islam saya ni keman kuin kayak kamu manusia sih saya
Namus mo na jika musab dikini-kini sa amin, ano na jika dan bilang belosate bisa amin, bang tek yang dipingin berzikir Allahu Akbar subhanallah, la ilaha illallah sa amin, basta Quran ini bisa sa amin. So luro pa inte kita biyon makano, na ano chuchutan din pigil pinakahadje na ini ilawian si ilawin na si arpa sa amin. Ya naman kita biyon nagpasya, naman kita biyon mag-act, naman kumay. So nga asal saya terebutan bi dan mag-ano pipiyo mag-haji tinag muwartatan bisa amin piyo si yan Arafat pinakadua rukun pinakhaji ang rukun haji si kedua rukun ini bisan si kedua ini haji rukun ang kemo rukun pakhaji ini al-lukub Arafat tandaan bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajj Arafah ini pinne haji mage ko kena haji khataman haji sallallahu subhanahu wa taala demikian haji si manusia bang tepini ke hukum Arafat inang tapi di Madinah lah sebab nagzikir itu ngindua magmamot sa Allah subhanahu wa ta'ala pagi waktu pagi asal pengen iman Allah subhanahu wa ta'ala sabihan magbasa Quran kasi terus paghakan peluas sa amin di peluas naga dia tinangkil sedih pinang doon kita bibig pasien tunda sa amin anakala kolaps pagyo si paggundahan si kapiking ang tala abandikir pasir kepak sa amin na kisunan pagyo si ketelo rukun ini mole kau tuju Makkah balik bang bakas na betuin bakas pagtawapan mo magtawap kau yan tawap haji magtawap itu libut lay ubos kayo magtawap ubos magtawap si kaampat rukun ini ikaw si Makkah si pagsaihan magsahin dayan yamin pinakahaji ampat rukun niya kaysa al-ihram min al-miqat ini megiat le kero al-lukub le hukum sa Arafat ketelu magtawab si mian Baitullah si keempat magsai yan rukun ini rukun magaji ubos bang yan 4 perkara ini enggak tehinang tadi ka manusiain kepegniat amban miqat ini tidak asal medilikawin bisan pe si Arafat le mian begini pintek berso le niatin tadla si niat si amay si kita bang kita makaji ni so pinit tebi niatin sepi meganti semek le seti meganti semek niat le yani rukunin ubus meganti semek le si mikat ay wajibin sayen so amay si kam nakal kita udiray so piti niat maghaji ubus ko bisaramian ubus bagus kau kaysa ihram kedua ukub sa Arafat ketelu magsai keempat ketelu tawab keempat magsai 4 rukunin bang tehinang manusia maghaji buni adam buah amman ini enggak tehinang itu rukunin rukun enggak tehinang itu dan puna bang kejinan gesa esen na una pinne ga ko kapagtawab atau aga ko pipigmiya mulai ini si Makkah nasupin okay pagilo makaste bisara pinain wego taat bin kusamin makasari wati magsugay kambing kita makasari bang wajib tetinggal din makasari bang mahduratul ihram ini begtidya kita atau makdam iyan so gua bang ini 4 lay tetinggal tabigin makasari ganyan kasubayan kambing insikimot ikut peke magtawab ikunya enuku ini be seki nagpusiyan asma yang magsamano sumegwa kasin ko teka ko Pilipinas kapusin ko pangdurukan pagtelo kambing kulang ka sumegwa sampai 4 kambing kini kong tawag sa magan mundikan managwat then si box ako para iyo sa pinne teka ko pinnesin ko gepin pinne puso ko gano magsay ko rin sa amin kini ko ano sa amin muni ka rumay may pagpite may pagsungsuran sa amin so igen ko pinano siya mundikan managwat gima kazari bang rukun taamban gay kebera bang ihram min al-miqat rukun lay gay taamban gay tahinang gay kebera bisa pe kasinten bang hukum sa Arafat jadi kita pinwagi ko pinapiu bang ini be bang sebuah ibata ini atau ana magdati ko gay kebera duk magtawab ko bisramen duk magsa gay kebera so bang wajib tinggal tibi makazari bisa kulang bisa sampai na ano tibi na makasari bang pipig si darurat ka at safety ni sabi atau kamali paginangin
wajib safety samian na makasari iyo kam si etin si halaga si pilihan may kabingle dembua pentela ikut kamari tinang di dembuat kebingne dembua wajib dembuat kebingne dua sampai safety dulu sampai dayan ame sikam asal importante penasa ako sige tebak haji asal rukun leitet importante aban kemon dilikaw niat ni suwi asal pindik dire sinikat niat kita sinikat duk sakit umos pium ko ina ko samo yamian emen rukunin pium Esi tamattu lei, bambini si vogliono bene da fare, nia peniata hinanda si waktu kita mengiram balik atau kan? Sehingga Mana kita mengiram si mana bata dia makan, antang-antang kita si tamattu, ini kita mengiram kita mengiram. bakas gaib. Atau ada Bang Upama, oke, korek berismol. Makazari, magniat keola si mian si miqat bekas begini tinggal si miqat anda Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj iya urus makazari ruisab magniat keola si miqatmu meg umrah hajar hellu Allahumma labbaika umrah urus paghangkan lai si ini si Makkah paghaji mulai balik apag isak mulai balik yan semek mulai balik makin isapin ni Allahumma labbaika hajja so Allahumma labbaika hajja so megua kau lagi tesep teles isek balik lay dah ni pegas andang les namatu benesun ni andang lesi ni taknale Allahumma labbaika hajja umratan mutamatti'an biha ila hajja Ini yang semua kan saya sekali lihat nepin sebenarnya observe kau kita hi makalanjar makaji yang niat pen saya ini ada asal ini pinne bian sinaratan kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkastihan na sayan enggak pagpita bigisa okto magbono kaya manapin titihinang sa amyan niya gatahinang niya kami ante bukat sa niya kung tanate sa pagkatalaw-talaw sa saki Gero hunit mo, arak tingko dak tiga sumbay kambing, gero hunit, sumbay hajja kita masa saratante si waktu kita lai, etin usni magniat lai, yan saratante ngaku kita si Allah Subhanahu wa taala, penne in habasani hadis pamahillu haisu habastani, pamahilli haisu habastani, ya, open hati bisrale, open Tuhan bangnia, makatanggalan yene hinangku bagajinin gete enuku gete ubusku na makazari nege ubusku bagajikun makazari nege magluasera makazari nege okemon ge bisan na ini hinangku si waktu dia magkatalaw-talaw si kau atau waktu dia samen importante asal gaya nete hinangku tidak problema ni sumegua lai pen haja sa antag si waktu kau magipekniat pasunu si bisara ini lihat lai sumay saratan mo saratan sa amin puro andang si Allah Subhanahu wa ta'ala kau niya makatanggalang hajikun makatalaw-talaw niya musa ako sa amin musa ako na kuntara ko ini si ipit na may kibisana iya nagay ubus na pen pagkajinin aban nagluwas eram si megtawap si meganulay sa amin na sumegua muna pili sabihin nakakapaghaji kakapaghaji sa amin kakapaghaji sumegua irang nabalik sumegua gaya subay sudukot Allah Subhanahu wa ta'ala so megbidya sumegua subay hadja saratan na sa amin din sa Allahumma in habasani habis pamahilli haisu habastani yamian bisarahun bi si waktu ka betin megkita sa Arab si inuli si mian mika chok ini makat deke kita wante bang ina me enu sikitahin bang ina menu sikitin saben saki upama sakipin asagene makazari asagene tebo asaka darapat na andang li asarat tina bisarata tu Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma in habasani habis pamahilli haisu habastani in habasani habis Pilipinas ini sige Allahumma labbaika umratan kagaya sahi siguro ko atakul ko rami penko Allah Ta'ala haji kesan sih sistem bahaya upama
Kayak makasari. Kayak makasari saya. Kaya Allah Akbar ini magsibi saya kan benar. Allahu Akbar. Magsimana si kita siya kan benar. Allah Taala haji. Kat kecil. Nah demikian si haji Yerusalem. Asal ayin bisrat ini tuh tebie ko bin asal sinara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau spesial kalau ini sih nula semikat le. Ini hilang mandar wajibnya tu pun. Ini. Ini semikat. Asal si mikat le. Ini kan dia. Ini kita berkiram data tu dia tel. Nasai lain ini jelas sekau soalnya. Pergi lu sih kan. Kan itu bersrat dengan sunnah ini kan itu tebie. Soalnya kalau begini kasiljas pintar tapi abang ke sahabat begitu tu pada mu anu sini ke mu me pai demi kami ke manja bang dapat sunat ke na bentar me tata sahabat me burewa lu atau me buire ke sahabat me kan me bongot me anu sahabat kai deh sumegu me kan bersrat tapi kita antar sahabat abdu me ame soba kata dan pintar bagi ini nanti kita me Allah sahabat taman 40 lo 40 lo semua inana man rute iwasari iwasari pita sampai me yang inuman lagi tidak kaya inuman saya bukan me 40 lo ilek besamian dari awal ini asal semua inanan mas lami memang kita mesti pengajian asal semua anak be dan kesilas mandi nus pintar meganu megi ini us mandi dan kalau kita lah mandi kalau kita lah menjadi jodoh bagaimana ini pasti yang pertama dia aja punya sunat saya us isi masjid benar betul masjid saya dekat le dan bahan 2 rakaat ini sebenarnya lain pirain sunatul ihram pirain sunatul ihram karena sunatul ihram karena sunatul ihram sudah pas kamu dalam masjid nambah yang sunat tahiyatul masjid tahiyatul masjid saya us biar pagpuas mo amban memendile mo ini hilang mulai ngesek semek mulai ngesek semek mulai umos paglay keo si depende na si kao depende na si kao bang nambahayang keo pinhem na mo dalam masjid lagi may naman na sunat na yan atawanen bang megniat na keo umos bis question mulai mian pengupama ni ada buat gape ke semek lay semek lay kenapa kusut lay dalam mian pentelun diesel pe berjuge spesialnya so lain si militar ini bang magazari na ke megniat andang bagasi atau anen bang makin ke megniat bang usne begitu semek lay begitu semek lay sabihan namus ini, makin na kita hinang tenikemon mo iruhin, sebenarnya kita jahisong paasag di dalam sembahyang, bang menembahangin. Yun na kita iman dirhelo magkekemon na magsuci namun kemon, umus nagasik semek, magasik ka orhelo semek, magasik ka orhelo semek ulay, ini semek hiram lay, makin kau magniat paasag di dalam haji, bagus na kau ini, bagus na kemon. Ini usne ko ng bahayang usne ko mag-perfume usne ko kemon tingko ang natajib sungunangan ng mga Makkah mangkin ko pinne Allahumma labbaika hajja atau Allahumma labbaika umratan mutamattiyan bi al-hajj bang sumpas ni dalam Makkah sami makasari dana lai inuna lai sumegua mangkin ko magniat niat rukun lai bang suwene ko tin asa sumpas ni dalam Makkah sami sungkot taga manika bisan kau pinta urus lain dalam semek lain makin dia makasari. Sudah huwa, bang ni apa? Gantah hirang misalnya, maggunting pagkam, atau anong batang net pagkam, atau anong batang magperpong pagkam, magbetat may kolon yung peseru samian, daro bisarahun biyene, Allahumma labbaika mutamat, Allahumma labbaika. Sudah huwa bang semek lain makasagara provay. Sige pegan kepegano kepegniat dem semek na kamandang magpergum nagman nagpag-English na kamandang makasari pe. Sudah huwa mangkin peniya na hinaram sikaw nagperfumin yan naman at tepin may maggutingin sa amin si waktu ni ko makaspasag dalam sembahyang si waktu ni ko makaspasag dalam hiram sa amin nagpano man ang bahayangin si waktu ko magkano pinne Allahu Akbar takbir haram ni si kaum Israel may kasayan
haram na sikao manganin, haram na sikao manginumin. Jadi demikian, coba gaib dalam air legaw, sabi yan, makasari pikaw magaputak pala, makasari pikaw mangan, makasari pikaw. Demikian maghaji, bangga pikaw magkabasa, Allahumma labbaik lay, edal talbiya lay, niat lay, makasari pikaw ini, magperkum, makasari pikaw netep, makasari pikaw mag-ilisin, magunting sabi at inganang puto lay, makasari. Sumiguwa, si waktu kau usna makipaglabay, makipagniat lay, gene menjadi samantara kau ubus amat dalih dalam ihram amat miqat amat arapat tujumina ubus ngeluntal ubus menggunting menghinang telu perkalali makin hal balik sekau halal kemon sekarang sekau. Lagi harami. Ali haram. Dek, pagsiano, pagsimasat. Saya ini bang binisara niat ana paghajiin niat si pasasway menunjuki kita binisara niat si bang menu si haji binisara si haji umus kedua isab yene pinne mengihramin yene mengeseksen melisi mikatle umus bang pisi makna dan siyakan amban haram do si waktu pegawai pena bekas berihram ne, hinaram ne sikau kemon ene kan tak makapatal ne megasa sikau le. Hangkan dagero penne meghina megihram, kita dagero penne megniat megihram kemon samantara ke petahinang bangnia pelanta hinangmu ene medetep le, megunting le atau mengudian ene butong dole atau buung le samian samantara di bang song hinang nu peyen dah kira pete misra ene lihat le. Bagaimana ihtirin? Bagaimana kau paham mani haram? Bagaimana kau pasik si haram? Ihtin haram ne. Dalam muhan ini kau sampai nado haram ne si kau. Yene menghinang ini kira kali. Kau pinain masjid haram. Ini hati masjid haram. Ini mana pinain masjid haram. Sini kamu kita ni. Haram bag maksiatan. Masjid haramin haram bag maksiatan kepada si masmian dan sama udah lihat saya. Nah demikian kita dalam ihram atau muhrim dalam ihram kita haram kita ngehinang ini langgar ini si dalam kecil si waktu kau bekas pakai ihram ni atau dalam ini semlek hotel ini atau bekas pakai bidet tinggal sampai. Semua kata mungkin orang kasih semlek apa kita makalapa. Itu semlek foto gitu. Macam kita pergi. Makasari. Hangga depiku daro pa ngalabal samantara peniak pepatang di kamian besamia. Nangkan makin asal ha pretet ene hina pusan hinambi bangsong palarga de jipin samian pensisiru deberi na. Maglabay di kita bi henti maglabaykin ene pinin negniat negati pasang ko dalam miram samian. Na magtelemat. Saya. Coba lupa kita maglibutan dalam mikat, kapan mahinang sabi na kami natoko pa niya patang garo, tibi na rin kamahan. So, pagpanig tibi ada tajib sa mga tabas, dili yan haram na sige tibi. Isang tingin nagmiyat, ubos na haram na sige tibi, kaya mong teranggal, yan sa jil. Lumos, niyan po sa banyan, ngayon, tado tibi sa sigin sab, ito siya, pag-iamas, kung di biru sa miyan, yan, sinisila ka makaji, magtamang-tawa na siya kam. Kaya manlu ini muwazim ni ruin maksud sabi ni kubisrat bi na murah-murahan taman sin haja kubisratan bi importantin haja air mekan ubisekam rukun haji ini dapat perkala bian uus wajib nen bian pitu perkala walau pitu perkala sunat naik kesamian lagi nak tedo tibi amarinin sumegua tamang-tamang lagi tibi samian pergi rumah demi tekam jadi mau makaji ini na murah-murahan bang bain ini kam mekajiin bian terima kajitan bi dibikin sa etin kita mekajiin na demikian magbisa kita ko bisa bian makahaji si tewi si samian uus lain yang ko tabasati bi subjektif sa mekajiin si manainin yan wallahu alam bangupaba pagkitingan tibiniya subjective yan si manayan dia kelas si manayan nay subjective bi sa box kita bi mangga nagajin pag ini sa inang tabi again amen magajin sa amin sibu maghaji de kay mon nay ka maghaji nabos pala dem buat man kita bi kay kapag haji pagi haji ibarat magajin nabos lugi kita bi na sumiguay kami an kun bilisara si kita bi magajin
Saya pergi sunat TV ko, bang niya kelas TV subatian na etinen subjected be ini bang ini sa tinang TV iti nga nagajid bisa kita betin na pala TV ko ano kecil usami. Na sumegwa gero tenu ko, saya dia sisap si basi box para bisa si TV bang pek masurahan din maklas kita TV bagi na magkelas bagi banggai na etinen puas hira kita bagi paghaji sumegwa inagat ko indama kabayan kun na so palangan indama bang approval ni sa asodju go ko tudju ano indama tudju ini tudju tapi ko haza wallahu alam ko sambadiyan na murmurahat mabadi sa kaya Allah subhanahu wa ta'ala